Kuhlwile besilwane, kuhlwile nebengwazi, kasinivusele siphinde sinemukele elihlelweni lapho sisikhona people and places. Hamba ngubani umthando ngosincencencenge Nkosi, nelitalo lwakhe Nkosi liqhamuka ngakuphi Nkosi? Siyabonga mamba. Cha, Ncencencenge intombi yembekelweni nje. Mntwana Nkosi mamba sichamuka le muva thina emakhosini ayitolo lamadzala. Mina nje ngitalwa 1970 22 July. Ngiyakhulela etindzaweni letehlukahlukene. Kutalwa kwami ngitalelwa kaManzini esibhedlela. Ngiyaphuma ngebhagano lami lalukaLuzitha nje. Ngiyasuka kwaLuzitha bomake-ke sebahamba nenkosi baya eMasundlweni lapho kuthiwa ngase ngiyayihlupha inkosi khona ngemibuzo leminingi yasiyangixosha ingwenyama Sobhuza. Sengigcina ngiphela ngiyawukhuliswa inkosikazi leyayinzala enkosini unawo bethusile kwakazwane nama kwakazwane. Thina-ke simpila sinomkhulu nawe bethusile ngalolu talo lwabo nabomake. Make shothi abe wastawuthi nguyiswa abomake. Ngakhuliswa nguyeke ngikhulele kalubamba kakhulu nje kumkhulu. Nawe bethusile inkosikazi lenzala Sobhuza. Hawu ngase ngiyayibona indlela leya Embo ngokukhula kweminyaka. Sihle sibaleka nje sinemntwana ngosigcina sisukele kalubamba sihambe ngale tar road siyofika le Embo ngetinyawo kwakungikhashane ke nasesebancane. Sifuna lokuyovusela enkosini, sifike enkosini siphele siphakoni iphinde sixoshe sibuyisele emva nemntwana ngosigcina. Phinde siphele emalanganyana sibuye bagcina ke basithatha ngoLuswati ngalenye ilanga. Salandwa ngolomunye umntwana Nkosi noLuswati wasusa Lembo ngoLuswati. Sawa sishaya yonke le ndlela sebiyela kalubamba sangaphinzi ke sayingenela leyo ndlela. Ngaze ngakhula ke sahamba ke nenkosikazi nabethusile sathi siyawhlala ezulwini lapho omkhulu nakakhishwa kalubamba wayohlala khona. La ngicishe ke ngase ngiyabakhonyana nje malanganyana ngase ngiyajika sengidibuyelela Embo ngoba ngibuyela Lembo inkosi ngicoshe ngibuyele ngicoshe agcina igabekile ingwenyama. Yaze yawukhothama ka inkosi engina 12 weminyaka 1982 sesisembo mama. Nangiva Nkosi uthi watala 22 July, kusho ukuthini kuwe lo Nkosi? Hawu kimi vele angikubali nje kuba kukhulu kakhulu kunami. Ngathi ukuthi mina i-birthday yenkosi Sobhuza leyo vele ngiyibali nje ma birthdays ami. Le bekukuhle ke ngawo ukuthi umuntu akasamncane asakhula vele wawathi ukuthi siye stadium uyawufola emasotsha. Wathi nje i-birthday yakho kufola kwemasotsha ke uyajayisiwe yakho i-birthday yenkosi. So umuntu azange sayicelebrate i-birthday yakhe until vele asamdzala mamba. Sekuhamba emalanga sekubekwe emakhosi la khona lamhla ke kwakuba ngikhathi ke umuntu asathi ukuthi khona lokuthiwa ngo-22 July ekutalwa. Kukhulu kona kodwa nje vele engcondweni yami ngangizange sengikubale ukuthi kuyi-birthday yami. Kuhlala kimi nje kuyi-birthday yengwenyama Sobhuza. Dlamini. Kodwa umntwana Nkosi utalwa nabo bani abanye abantu abenkosi Nkosi? Endlini kamake nobala Kugoqozwane Nkosi. Kamake ulazwane la sitalwa khona embekelweni. Ukucala nje kithi kunomntwana Nkosi Phuzikazi lo ngasekho. Kunemntwana Nkosi Siphila lo indlovukazi eMandebele eManzunza. Lo dala ingwenyama Mabhoko. Lo bese kuba nemntwana Nkosi Thandisile. Lo ngamele Amazing Grace Church kumpostoli Maseko. Sekuba nemntwana Nkosi Sivukeleni lo ngasekho naye. Bekangilu sigaca amabhande sempi. Sekunemntwana Nkosi lo Majuba lesinaye nyalo le nami sekuba ngimike ke jali khona lijale lahamba lesalikhanza lingasekho thina nasidalwako. Dlamini. Nkosi endzabeni yesikolo ke Nkosi umntwana Nkosi ufundzephi Nkosi? Kuphi la ngakafundi khona mina cha. Ngoba bengiyinkinga vele esikolweni baba makungikhulula nje esikolweni ngithi sengifikile ngifunza emalanganyana babonge bothishela la sesehlulekile bekunene asekawuzanywe engcenye. Shathi nje ngidawuthi ngicale ukufunda mina ngaqala eSt Mary's kwenda preschool yami ngayenda khona ne-primary yami. Ngase kuthi ka standard 2 ngahamba ngase ngiyojoyina lo leseyingwenyama lamhla kaLozitha ePalace esikolweni la sihambele khona inkosi sisi kuleso sikolo.
sase sebe nakuseyihambile ingonyama sesiyahamba sengiya bangimikisa esikolweni eMbuluzi makwangimikisa eMbuluzi ngenkani ngingafuni boarding school ngabehlula nakhona umnyaka wabamunye bangicosha ngethe Saint Teresa awu nakhona vele abantwana bebantu sekuthiwa kusenabo sisteli nekuthi kwathiwa ngasicedile isikolo ngila ngasicedela khona ke isikolo ke ngase ngiya ngesheya ke ekolishi mama Dlamini ekolishi ke asichubeke ngakhona Nkosi. esikolishi ke sengifike ekolishi eVincent University lapho ngafunze khona fine art nakhona nje inkinga lathi tinengi ngoba umuntu nakahanjelwa ngumntali wakhe asemncane kakhulu ongiyise iyalahleka le direction thineke kakhulu vele bomake esikhula sathi nje sibomake bantu basemtini lo nguye mbamba ngulo yihlo lokudala manje ke nasahambile saba destabilized nje empilweni ngendlela etinenge sagcina sesingena entweni letinenge lebe lo cabanga ngathi kube abekhona wawungeke ungene kwakhanda yathi ngonyama lesinayo yayiseyincane ngaleso sikhathi sesesikolweni bakithi kude kahle vele le direction kuningi nje lokonakala evene nakithi etimpilweni tethu njana personal lives salahlekelwa i-direction but ke inkosi lenemusa yabekwa ingonyama sayemba university yangizama mina ingonyama lekhona nkosi yami ukuthi noma anginatha kakhulu mina chawe nganginatha mina emamba vele etinkinga tami tathi tinengi nje nkosi yami kepha umusa wenkosi yangibeketelela wangcono betelwa ngagcina sengise University of Southern Indiana ngasuka lapho ngahamba ngaya eIndianapolis lapho sengigcina sengise IUPUI sengise Heron School of Art it is a prestigious school of art but nje lempilo yami lendlela lebeyingiyo ngaleso sikhathi kwagcina nalapho ngishiye ekhaya ngabuya ekhaya kwathi 2002 uNkulunkulu wangihambela wangentela umusa ngagcina ngisinziswa ingcondo ibuya ngase ngihamba Bible school at the end of that year sengibuyele eMelika esikolweni Dlamini so uye Bible school ke lapho Nkosi uyofundela ini ke Nkosi? Sengiyawufunda iBhayibheli sengisindisiwe mina emamba ngaleso sikhathi angifunanga lokuthi lento ngiyingene ngemhlubulo leyekholwa ngoba ngase ngiyabona letinkinga teke ukuthi ungene entweni longayicondi kahle lo uyiva bayicoca nje labanye ngase ngithi no ngoba lento lena ngiyibona ukuthi yende umehluko ungakanani empilweni yami sengifuna kuyenda lento ngiconda lokuthi ngendani isuke phi lento yalokholwa iyakuphi iyini ngenda lokho ke mamba and nyalo I'm very solid in my faith and in my walk with God. Dlamini ngidawubuya Nkosi mhlambe enkolweni Dlamini kunene sengifuna ke kuyacareer ke nyalo. Yes. Lamhla Nkosi ungusinetha kodwa kuningi ikhundla lapha sikubone khona mhlambe nangasicasatela nje Nkosi. Oh hawu cha angifike eParliament mamba iParliament ngithola kokuqala 2008 term yami yokuqala ngingena eParliament ngibuye eBible School 2006 ngabuya ngaba senkonzweni ngapractice kuphasi kwempostoli Kasaro at that time ngaba active njengonzweni ezumfundisi kwase ukuthi 2008 yase ingonyama seyangithuma sengingena even la kapolitiki lengakhanza ukuthi ipolitiki neliBhayibheli akukhweshelani kahle nangabe liqiniso likhona kuwe so angizange ngibe nebukhuni bekungena into the world of politics ngisuka endlini yekukholwa so ngaseva ke 2008 ngimember of parliament ngaphinde ngabuya nga-2013 solo ngaba lunga leParliament lalapho ngagcina lapho sengihamba sengiyoba nalunga lePan African Parliament iParliament eAfrika yonke kuningi nje umvula kwena in the 10 years kwase ukuthi 2018 ingonyama yase ngithuma ukuthi sale ngiyongena kuma councillors ayo noma kumbe labahlala nenkosi bayibukise ku-SNC lapho sengisuka khona lokhu sengiphinde sengibuya ngiloba imphunga ke sengena endlini the upper house nyalo mama Dlamini kunene uphindze futhi waba khona nakubo TV ngosama boardini ngimaphi lamanye lo wangenele Nkosi?
cishe-ke ibhodi lengiseve kuyo chawe ngiyo yodwa-ke eSwatini TV lengayikhanza ukuthi hey kuma-challenges akhona amaningi, kepha-ke uyawati wena usuka khona eSwatini TV. Kuningi umuntu la kufundzile aseseveni lakapolitiki. But njeke mina highlight yami yepolitiki kube senga Pan African Parliament sengiba exposed to the Africa as a whole, ukuthi la ufika ubone khona kusebenza konke lokho ngoba uba up close and personal nalabantu laba la ufika ubone khona ukuthi kuyini ukusebenza kwemaphathi emaveni ngokwehlukahlukana kwawo. Dlamini. Cha ngisawutawuya mhlambe emaphathini sengiphinde kufuna kubuyele esondweni kenyalo. Ngamle kunene ukuthi uhamba ufika esondweni, na ufika esondweni uthatha abufundisi ukusipha isigaba nyalo futhi nginangivakahle hle use-JC Inkosi. Yes, at that time bengise Jesus Calls Worship Center. Dlamini. Ngase ke sewuyangikhulula umpostoli nangicela ukuthi sengicela kuchubekele embili ngoba kuya ngekuthi uNkulunkulu ukubithele etwendeni ngaleso sikhathi. Nyalo ngikumphasi kwempostoli eMalaza. Naye lo indodana imbishop Kasaro. Lo gospel powerhouse ligama lalibandla lesengibulonyalo ephasi kwempostoli Malaza. Dlamini sesithathe lapha Nkosi kunemuntu abenkosi on the side. Yes. Bese kuba nebufundisi. Kuhlangana njalo lento etimbili. Kuyahlangana kalula mamba lokho because umuntu abenkosi yindole yakulomhlaba lesikuwo etawusala ngala. Yeah. Bese kuba nebuntu abenkosi basezulwini le wonke umuntu losindisiwe wasindiswa ngaKristu Jesu wahlukana nesono ligama lakhe labhalwa encwadini yokuphila yaNkulunkulu uyaguquka abe ngumntwana wenkosi wasezulwini ngoba uNkulunkulu uyinkosi. Manje ke thina sidelwe inkosi la emhlabeni lokhu une responsibility yako, yes, but isala khona ngala bese siyendlula sesiyawuphendula ngale ngoba kungaba lide lelide kuba ngumntwana wenkosi la bese sekuba kuphela nje embili awusasesilolutho la kuyiwa khona mama. Kunelivesi Nkosi leliseBhayibhelini lelithi kulula kungena kwelikamela noma nenyalithi. Wathi no njengemfundisi wena Nkosi asokuhlanganisa kulale ngomuntu ngiyibudayo Nkosi njengemfundisi ungikhiphe nje Nkosi. Okay. Leli vesi tolikhulumako bamba ngilele lithi kulula kungena kwelikamela embobeni yenyalithi than kungena kwesicebi ezulwini. Dlamini. Inhlanhla lenhleke yethu mamba thina sisiyidodi cebi. Manje akusiyo inkinga kakhulu kithi kumthola uNkulunkulu ngoba asidodi cebi ngendlela lesikhuliseke ngayo lenkosi lesikhulise ngayo nalenkosi lebusako nyalo lekhuliseke ngayo nalendlela lengiyo sonke sikhule sati ukuthi yini ukukholwa wani. Sikhule ngako ukukholwa sitalwa thina sakhula bomake labafaka na inkosi lebusendlungulo lekhona namhla indlovukazi sikhule nabo bahamba baya etintsabeni bayothandaza nabahambile bayothandaza bekuthiwa thina sisale siye endlungulo kuNdlovukazi kuthiwe singede sadla kuthiwe siyazila sibancane sikhule ngako lokho bomake bonke bayentsabeni bawuthandaza khande inkosi nemibuzo le khona ifuna impendulo kuyo kuthiwe bomake bahambe bayentsabeni bawuthandaza bawufuna impendulo bese basina babuya bomake betele endlungulo kalobamba basikhanze isikhathi sesikhona khona ke thina eNdlovukazi sisonke sengilabantwana. So ukukholwa sikhule ngako bomake basitshela ukuthi kuleli khaya leli imphaka yakhona liBhayibheli. So akusiko foreign kithi ukukholwa. It's not a difficult thing to do because sikhule kuko sikhule sikwati akukabi ngithi nje sicala into lesingayadi kuphela nje na ukukhula uhamba uduka dukiswa impilo nakukonke lokufakwa impilo otherwise kude loku foreign kithi ngekukholwa so cha akusilo leli kamela kithi mamba
ukuthi kulula kakhulu ngoba sikhule ngawo. Mhlawumbe kunene. Yes. Enkosi sesibuya ke kupolitiki nyalo. Siphinde sibuye futhi mhlambe ngalapha ngekukholweni. Yes. So uyahamba ke Nkosi ngifuna kuyeqala eParliament ekuqala izange sebe nama controversies. Yes. Ngena esibili bowungekho ngekhathi Nkosi. Ungathini nje nayi le bese seyiba khona ngana nge2021. Okay. Lapha bese sekuba nenkinga khona eveni. Yeah. Ucabanga ukuthi Nkosi iyasala kuphi indzaba lapho? Lapho mamba angeke sithi kumbe yasala kuphi. Sitawuthi nje ngebulima bethu ngoba lento lena ayisiyo ukuthi ucabanga ukuthi kunesihlakaniphi noma kunjani. Isitothi nje ngicabanga amalunga eParliament lebeka khona at the time they were caught by surprise. Abazange babe prepared for what was coming. Ngiko na ukubuka uhlithi ngaphandle ukubukela because kulula ukugqeka na uma ngaphandle ungekho enveni. Angifuni ukuthi ngiwagcekela amalunga ngithi abendanga ine benda ine but ngitawuthi abazange bakubona lokhu lokwakuda for what it was. But by the time I realized amalunga ukuthi yini lena because lento nayisukunyiswe eParliament in as much as yayivele unconstitutional yayivele itaba lukhuni for what it was. Ketha lamalunga lebeka la endlini ngicanga ayithatha kancane nabayisukumisa lamalunga labayisukumisa. By the time ivela lento iveta buso iphelela it was already late. Bese ku almost utawuthi ingoto bese yengce indlela lo moya waso ungenile anwendana kendanga but ngicanga amalunga eParliament lebeka khona ngaleso sikhathi akakhonanga ukusibamba lesimo ngoba abambeka angakakulungele akayibonanga lento for what it was. Nkosi. Mhlawumbe kunene namhla unsinetha. Yes. Kukhona lemalunga eParliament lamayela khona. Asiweva kahle hle Nkosi. Ngathi njengokuthi asiniva. Ngibuta ke mhlawumbe lesi sitawuniva inyalo ngoba besibheke thina ukuthi njengoba phela ingwenya mibeke libandla layo laphana. Itawuphakama nalo liphakama nalabo aphakamako. Sitawuniva inyalo Nkosi. Hawu senganibhejela ke lapho lo nyaka mamba ukuthi yawulala ibonene bekunene nangabe bafuna ukususa umsindo eveni ngalokhu nganaqiniso sikhona sidabe sikhona sitawuphendulana ngalokhu liqiniso sitaliveta liqiniso ebaleni eMaswati angeke athelwe ngemhlaba emehlweni chawe angeke sivume ukuthi eMaswati athelwe ngemhlaba emehlweni ngoba akufunakala ukuthi eMaswati wathembise into lwathi kahle ukuthi ayisilo liqiniso bese uyawayenga eMaswati sokuthi lalabangiko akusiko ukhona lokungcono kanti sithi asowusendele example lapha emhlabeni ukuthi ngikuphi la uthi lento khona la Africa iyasebenza kahle lo ishoko isebenta kanjani ukuthi yini lele yonakele ngalele sikuko nangabe konakele asikulungisi ngani kunokuthi uthi asilahle lo mntwana naloluswane lwawo lolu la ikhathi emandini asingeke sikwende lokho sitakulungisa lokufathi kulungiswe futhi asisho ukuthi konke kuhamba kahle but asikwendeni emaqinisweni singayengani singayengibantu so siyathemba ukuthi nje labayisikhulu ngoba thina singala iSenate siyamethemba sibayisikhulu utawukwenda la kushito nasilapha esi10 ngoba sonke sasigaba esimohlwana mhlawumbe sesi10 siyawudethula enkosini sonke sayithembisa inkosi neluthi lwethu ukuthi wena kunene lalabuthongo lo nyaka kubekwe iParliament lengiyo neMaswati nakucampaign lengaphandle zawathembisa ukuthi Stondi waliqiniso ke manje sethembeke silamalunga la khona atakwenda la kushito eMaswatini nakulengwenyama la itshele lapha esi10 asikabheke lutho nje lolunye chawe umsebenzi utabalula lo nyaka utawusenyetwa live nengiqhubekela phambili yelive because ipriority yethu lenkulu ngule oversight lesithunyethu isitoyenda ukuthi sibuke ukuthi sikhoma sahulumende siyakwenda yini lesimiso ethi asikwende siyafika yini ka uthinza impilo teMaswati le grassroots la kunalenhlitiyo yale nkosi khona ngoba le nkosi lekhona siyayibona ukuthi inenhlitiyo yeMaswati and ifuna letimpilo talaMaswati tingcono ngicabanga ukuthi ke priority yethu nyalo sithi shaya mthetho kubona ukuthi imithetho ialigner nekwentiwa impilo teMaswati tibe ngcono lokunye sitakuva ngaMaswati nakukhona luntshintsho lalifuna ngaMaswati atalusho akhulumile sibayeni siwevile eMaswati athafuna laloku khona nyalo sitawusebenta lokukhona nyalo letinkundla lekati teMaswati esibayeni afuna tona sitawuqola tona njengamakoti kude lokunye lesitawukwenda ngaphandle kwalokho sito ngeMaswati manje
Dlamini, ngine-question nje kakhulu Nkosi ePhalamende, kube khona nelukhetho lube khona lapha. Kwase kwalethi inkulumo-ke Dlamini kunene lethi ithi umntwana Nkosi ungathi kukhona bekamhambisa embili. Yes. Afuna ukuthi akhethwe emshiya lo. Angabe umntwana Nkosi angayihlabeta ayithini leyo? Hawu, ngiyabonga ukuthi uyithinze leyo mamba. Bengisolo ngifisa ukuthi ungathi ngingalithola lithuba lokuyichaza. Ikakhulu angisho mamba ukuthi leyo ngithanda ukuthi nangiyikhuluma leyo ndzaba ngifuna ukuyichazela abazalwane kakhulu. Labasenhlitweni yami ukuthi bayade impendulo yaloko. Ngilaba lesinabo kulomshuqo wekulanza abantu bete ensinzisweni. Manje lento leyendeka lapha mamba yokungakhulumi kweliciniso. Ngidakucala ngikuthi kwakunemntwana lengangimcampaignela mine, which was normal, which was being done nangalamanye amalunga ePhalamende acampaignela kuma-regions. Ngesikhathi kuyawungena abafatile abangu-4 kuma-regions lebe behlulwe ukhetho. Uyang-approach-a-ke lo mntwana utakimi uthi mntwana Nkosi bengiselukhethweni emayiwane ngifuna kungenelela ema-regions. Ngithi-ke cha kude inkinga lokho kuyendiwa mahlalela nami ngiyakucampaignela ngoba ngiyakwadi vele ngikubonile ngiyakwadi nekuthumephi ngiyayadi lenhlitiyo yakho nepassion lonayo yokufuna kusita nekusebenta ukuthi ngikubonile nginebufakazi balokho longiko. So ngidawukusita ngenda lokho-ke mamba ngicampaigna like any other lebeka campaigna ngoba kwakunemalungu ePhalamende lebeka campaignela bonke abantu. Kepha mina nasengisemkhathini we-campaign ngimcala ngem-advisor futhi nakacala le campaign ngithi lo mthetho washaya ngangikhona ePhalamende na wafathi bema-regions. Kufanele ukuthi na utawuba lilunga lePhalamende utocampaigna futhi ucale uyokhuluma nemhlonisha wale nkundla lo wawina elukhethweni lala wawucampaigna khona. And she did that. Wahamba wakhuluma nelunga lamkhulula ngathi-ke njengoba selikhulule ilunga lakini sesingacampaigna-ke openly emalungeni because kumqoka ukuthi lo naye lophumelele lenkundla yakini akuvumele ukuthi ungenele lo khetho. The next thing we know sesithola ukuthi emalunga nawuthi akhulumisa sesikhanda kunekukhuluma lo sekuthi umhlonishwa noma abahlonishwa sebathi hayi lamahlalela uta elikhethweni ulethwa ngimi wami kukhona lengikwenda naye sesibona sekubhalana balababhalaka ama-fugitives elive athi kusho emalunga ePhalamende ukuthi ngithi mine ngiletha lo mntwana lona utocampaignela imithetho yekuba gay ama-homosexuals. Ngamangala-ke ukuthi sengingathuma umuntu atocampaignela noma atokhulumela imithetho mina ngibe nema-terms lang-2 ngikuba isikhulu. Nangabe bengikukholelwa lokho ukuthi kufanele kwendeke noma kungumthetho noma kusese impilo le ngiyiphilako noma ngikholelwa ukuthi vele kufanele kwendeke bengingede ngathi khulumelelani mina ngoba ngibile mina ePhalamende ema-terms lang-2 bengingathumela lomunye umuntu atongishayela umthetho nangabe bengifila strongly ngemthetho longiloko bengingawukhulumisa ingane mina futhi ngisePhalamende as we speak. Nangabe bengifuna kwenda lokho bengingatendela ingane bengiyini lengangihlula ukuthi ngikwende lokho ngathuma umntwana lo ngayati nepolitiki lofika kweveni la kapolitiki atokhulumisa umthetho wenu ngasuke ngamangala nje mamba. Kepha-ke ngawa address emalunga siku-induction course ngasho ukuthi cha malunga nangabe kukhona emalunga lafuna kukubuta kimi angakubuta lokhu lokushiwoko angikwati angikuvethe chawe ukuthi akusilo liciniso akuzange sekube liciniso lena nje bese kuyi-smear campaign against lo mntwana lebeka campaign la ePhalamende nalo mthetho lokhulunywa ngawo akawati nami angiwati azange sesiwati. We have nami ngithi intention ekukhulumisa naye angicabangi nethi uyawati nethi khona umthetho lofakelana naloko futhi that was my old life. I am not in that life today. So ngifuna kuba clear lokho kubazalwane ukuthi I have nothing against the gay community, but I am not in that life nyalo empilweni yami ngakwehlukanisa lokho nempilo yami for reasons la iBhayibhelini, not for any other reason. So angifuni kuvakala ngathi ngithi I'm condemning anyone. I'm not here to condemn. At the same time ngithi I'm not supporting homosexuality and I am not supporting any law
that goes with that. Ngimela lo mthetho lokhona nyalo la ivene, ngisupporta wona, ngihamba nale constitution yale live leli, ngime nayo, angikudele ngifisa kunjinjiwe ke futhi mine kuyo, kuhle nale ngifisa kukunjinja, nale ngafisa anyone else akunjinje. So angathi ukuthi kwakhulunywa ngani nanamhlanje lokhu solo ngamangala athi amalungu eParliament kusuka amalungu eParliament lamadzala aye ngemalungu eParliament lamancane awafeed information engesilo liciniso. For what reason I still don't know. Kusho ukuthini inkosi ubudlelwano bakho nalamalungu eParliament ngoba lenzaba kuyevakala ngathi iphuma khona leParliament inkosi. Yes. Usho njalo lo wabhala wavela waphumela ebaleni wathi yena le nkulumo lena uyinikwe ngamalungu eParliament. EParliament ke chawe mina ngathi uthi suke sitosebenza ngisuke ngathi ukuthi sesitowukulwa ngoba lamalunga lamadzala lacala lokukhuluma lokho ngoba ngase ngihamba ngayibuta kulamalunga lamanye siqhubeka nale campaign bangitshela ukuthi thina sikhulunyiswe ngumhlonishwa abani anemhlonishwa abani, so I am aware ukuthi le nkulumo yacalwa ngwaphi emalunga anabo bani. So lamalunga lamadzala ngicabanga ukuthi ngilokungqunzana nje ekhathi endlini eParliament lesikwende itholo bakupersonalize lamalunga lamadzala base bafaka umoya kulamalunga lamancane and they ran with it. But ke mina ngithi cha bekunena sikwendluliseni kwayitolo sisemsebenzini kuyasenjedwa la sebenza live asile ema personal issues, especially nasestawakhelana emanga. It's very very improper. Thina we are honorable, sithethe I-oath lapha, sifunge kule ngonyama sasifunga kule live leMaswati. Nalokuthi kuthiwa we are honorable kusho ukuthi sibantu labaneliciniso, sidokenda liciniso. Nasesenda nje seshana ngemanga, engage ema fugitives, nekuthi nje kubonakala emalungu eParliament engage umuntu lofunwa ngumthetho, asabonakala emalunga ngathi endabudlelwane naloko kuyakwenda siyamangala ukuthi kepha lo muntu ufunge kuphi ngoba lona umelene netinkundla usebaleni, ngala ufungile wena ufungele ukuthi uhamba netinkundla, ngala ulwelwa dimbi takho udilwa nebantu labalwa netinkundla. It's very confusing to me ukuthi sitaba honorable sicale ngakuphi nakunje cha. Ngosi lami mina ngiyacela Nkosi kulesikhasanya lokuthi ngeke ngijike emakethe Nkosi sito ukuchubeka nalo lihlelo. Nebe Nkosi lenhle lihlelo lokuthi people and places kulesikhasanya nebe Nkosi ngidla ngisigcine emakethe siyabuya nebe Nkosi lenhle sinemntwana Nkosi Ncengencenge igama lami ngiqhawe Mamba. The board, management, and staff of the Eswatini National Provident Fund wish you and your families love, peace, and happiness this holiday season. And we also wish you a prosperous new year. Please note that our offices will close for festive holidays from the 20th of December 2023 and reopen on the 8th of January 2024. To attend to urgent funeral claims, our main branch in Manzini shall open till 12 noon on the 27th and 29th of December 2023 and the 3rd and 5th of January 2024. You say for rainy day, we provide for the future. Sayifisela sive seMaswati khisimusi lomuhle nalophephile. Silwa nemililo lengalawuleki, siphephisa impilo tebantu kanye nekuvikeleka kwetakhiwo. eMaswati lafise ukuxhumana nawo umnyango weticishamlilo even leMaswati angashayela inombolo yenhlaba mkhosi lemahala lethi 933. Honorable guests, honorable members, order, all protocols observed. Hey, open up and enjoy it.
shake on food can change the mood. Aromat. Open up unbelievable flavor. Ngosilenhle solo sikhona lihleli lapha sesikhona people and places njengoba ngishito nebe Ngosilenhle lapha lamhla siyajabula kakhulu ukuthi emsakadweni eChannel Yemaswati sinelizene lembube umntana ngoSincengencenge lamle kunene nasiya emakethe besikhuluma indzaba taseParliamente nawe ushoti indzaba ikakhulu leto bebasolo bakukhuluma ngato Nkosi khona ngifuna ukuthathisa kahle hle lapha kuvela iarticle on the one side le article ivela ngalesikhathi kwentwa lama campaigns yini Nkosi noma mhlambe yavela mva Cha mamba ngiyabonga ukuthi ukubute lokho iarticle ivela right in the middle of the campaign kusho ukuthi nje out of a frustration ngicabanga ukuthi yelelo lunga lebeliva kumbali threatened ngaleso sikhathi by lo mvombatana lebekachama kule nkundla yakuho kwase kuba nekukhuluma lokwakho akuhlanganisa nemalunga lamadzala because mina sengikuthule emalungeni eParliament nangichubeka nale campaign ukuthi lapha Nkosi sekugama lithi lo mvombatana utanawe and wena uDr Mthuma ukuthi atoshaya imithetho sitoshaya imithetho yabantu abagay lapha eveni to legalize homosexuality that's the story lesesiyithola sinemalunga eParliament and I was really taken back because angadanga nesilento loyichamukapi but ke ngase ngiyabona so vele ku sesmear campaign salondvombatana lebeka icandidate yekungena abe MP lewina kuma regions bafati so likhuluma lokhu kwakheka ngaleso sikhathi it was nothing but a smear campaign ekushaya le campaign yalo umntwana lebekacele ukuthi ngimsite ngaleso sikhathi otherwise kude lesinye sizathu because lamalunga lamancane akangathi nekungathi kude lebekakwati so you could tell ukuthi kwakhiwe ngemalunga lamadzala using my old life against me or against umntwana bantu because base bayamshaya vele bamlimata le reputation yakhe for no reason and ngamvela kuhlungu because mina I have tough skin chawe ngimtsala mina nepolitiki ngiyayati nekungqola kwepolitiki ngiyakwati nekuganga kwepolitiki ngiyakwati yena ke vele kwamlimata because kwamdecampaigner and malunga wawuthi nasiwakhulumisa after that but sekutaba likhuni vele Nkosi because sevele lenkulumo itheleke kulamalunga onke ukuthi uthunywe nguwe umthumele ndvo le sekude ke vele Nkosi sesingabe futhi ke seyingenwe ngemalunga lamadzala lathi vele singamvoteli lo mntwana so it was just that it came right in the middle of their campaign there Nkosi lamle leso uhambile so ubonile be exposed emaParliament lamanengi kanjalo nje nawe nje nekufunza kwakho nekuhamba nje lamle kunene so uyawate emafi asesibukisise Nkosi lapha mhlambe ndawo ku 2021 yes kube nekukhuluma lokunyenti kangangoba sona lamhlala lo sole majaha akhuluma wena ngesibi sakho ubona lama systems yini lengcono ku multi-party democracy yini lengcono etingondleni Nkosi ngiyabonga mamba kubuhlungu nje because na ukhuluma ungimi uvakala ungazi ukuthi ukhulumela into yakena kanti cha ukhuluma into loyibonile nento losoyibukile emhlabeni asisukuya khashane cha asesibuke
naku lokusho uMusi Maimane la eSouth Africa lo sekhathe emkhathini wepolitiki nemaphathi aphila khona uthi Musi Maimane sebayibukile lento bayayibona ukuthi hawu ngathi lento lena ayisebenzi sale sibuyela mana kalahle igama lo kuthiwa kusetinkundleni inkundla la khuluma ngato le ndlela lesibuswa ngayo kuleli velele nawe uyibuka lento ngithine ngithite kuwe chawe lalabathi asiyonda lenye idemocracy outside le monarchical democracy lesikuyo thina sicela kubuta ukuthi lele bayishoko bayibona isebenza kuphi la isebenza kahle khona in Africa lapho nje siyibona khona ihleti kukuhle istable functional deliver to the people because kulula kuhlabela democracy if you have not traveled Africa thina sihambile Africa siyubonile siyibonile Africa ukuthi le democracy lokhulunywa ngayo ka multi party isebenzela lo sembusweni ngalelo langa ibenefita labo labasephathini ngalelo langa and laba labanye bahlale balo la kungena nabo kusi nabo bajake kuyongena lapho lesikhwama njengoba simbona nang EFF naye afuqafuqela kayothatha umbuso ku ANC naye nyango umkhondo wesizwe uqhamukile eSouth Africa. It's always going to be that ngumbuso wamgico and it doesn't benefit the people. Now uyibuka le democracy ye-West nale democracy yala Africa ehlukene nama democracies lawo suwabonile futhi ukuthi ahlukene kanjani but le ngifuna ukuveta mina ukuthi i-monarchical democracy lesikuyo buhle bayo ukuthi wonke umuntu unelungelo lekuya eParliament noma ngawungibane noma ngakusiphi isigaba ayoshaya umthetho ayomelela livela kubo noma unelutho noma uthi lokuthi ke lama means ekuya sekendiwe nyalo bantu because it's very critical sisho ukuthi lo sekwendeka nyalo ngelukhetho akusiko ukuthi ngile system yetinkhundla ngilokwendiwe bantu futhi kusemaswatini kuwo ukuthi niyafuna yini umuntu loniphe liphalishi namhla kusasa lekutawusa lingekho lo yawunimelela noma nifuna kumisa indvodza lengugundwane gametse leniyatiwe mangeni ukuthi yenda ini inendele ini liphathekako lokuthi ke nyalo i-corrupt tinkhundla ti-corruptwe bantu tinkhundla it's not the system itself. But at the end of the day, thina lesitene malunga lachamuka eAfrica nokutshela nje ukuthi siphuma Pan African Parliament. Ngeke ngambita mne president we Pan African Parliament wedala kangwane. Wasinakehla airport eKing Yemaswati the 3rd International Airport. Ahamba atofika kamanzini endlula awulala ehotela ezulwini. Wangibuta nasiya kamanzini wabuta ukuthi am I sure ukuthi ngileli veleli kuseSwatini la kuthiwa kunenkosi ledla imali ledla yodwana khona ngithi khona la uthi it can't be because mina eCameroon la ngibuya khona ngakuthatha ngumikise enyalo uyobuka ukuthi thine labasephathini nguloyo developer la kuqondene naye khona nami ngakho umgwaqo loyale ngakithi nami ngidulungisela mina sidla thine singile party and we only have 5 years to go so we are taking as much as we can as fast as we can so it's not possible for us to develop the country because ngaleso sikhathi nguloyo safatha netise lomunye la phathini so uphelele 5 years njake kubuya niphinde nona the very same thing singcono thine sinengosi ingosi lengayinzawo ingosi lengakabushayelwa lawa ukuthi ina 5 years ifuna be igubhile yathi uthi kusasa abantu abatawudlana ingosi ngalabantu and ingosi yalabantu ngiko ke ngonyama ikhathatekile ukuthi let's take the government to the people kubenefite labantu that is the beauty yalo mshado wale ballot box nalo bukhosi ukuthi yonke lento isebenzalana ngoba iyasebenzisana and iwelfare yenkosi ikule welfare eMaswati kuphila kwaMaswati lalabathe bekhutha leli bayethe ngilaMaswati lalabathe awuthu inkosi ngilaMaswati lalabenta le system yale monarchy ibe relevant ngilaMaswati. So let's stick to what we know because it works for us, Singemaswati, and we are better off because really
Now eAfrica ngikuphi la bangcono khona kunathi. No ngisho nje ku infrastructure nje ku development ngeke sikhombishe lokwendiwe belumbi la kubomakhelwane. Kufuna sikhulume ngalesitendele kona singama Africans. Go anywhere in Africa ubuye ungitshele ukuthi ngikuphi la isebenta khona lento lekuthiwa siyende ka multi party because iparty vele kuyatiwa ukuthi itidlela yona ngalelo langa ilwa kusinamhla sibone naba sebashana bodwa abasengakanikwa nemandla sebakhumba emehlweni sekunjani uyakubuta ke ukuthi nase banikwe lamandla sitawuba kuphi sitawuba yini cha bekunene asendeni lokusisebendelako thine kuphela asikulungise lokonakela asisho ukuthi inkundla tingumshina lo perfect no that's not what we are saying all we are saying is asiticoleni letinkhundla la tonakele khona sidonda lokho in this next 5 years sikahleke sitholana ndunankulu lo lesimbona ukuthi uyathi kufanele kusenjethwe lelive utalisebenza lelive along with us iParliament asesime ukukhuluma lide bekunene asesende kuncipha impilo temaswati tibe ngcono ngalesitawu kwenda si deliver to the people timpilo temaswati to improve because that's the desire lesenhlitweni yengonyama mama. Ngoso lokunye Nkosi lesikubonile emaParliamenteni ngaphambilini Nkosi awukhanza ukuthi njoba nje ingonyama beyinkhetha Nkosi Yes. Wonke umuntu uba expectation ukuthi utaba ngiminister Yes. Ukhanza sekukhetheka labo labayifiwe Yeah. Ngosi lamanye mhlambe bese kuthi laba labangibona bangakhethwa sebalwa nalaba nabe bangakalwi nalaba sebalwa nebukhosi Nkosi ungathini athi nemagama akho kuyala nekuthi nje mhlambe ama colleagues akho ubuyisa umoya phansi Nkosi. Cha mamba ilula kakhulu ke leyo ngoba phela kufuna sikhumbule ukuthi sathini nasikhambeni kubantu. Sathi kubantu thumani mina eParliament ngiyonisebenzela. Nasiba ngema MPs sifunga lapha siba ngema senators safunga ke usebenzela abantu. Bantu ke ubasebenta yonke lendzawo useParliament useCabinet. Na usuke ekhaya wawuyoba ilunga leParliament wawungasuka ekhaya uyoba iCabinet minister uCabinet minister into lekukhanzana ngabe ndunankulu ahlethi ngwenyama bakukhanza ukuthi uluthungo lolungakhona kufasa lapha kulesibaya lesibiwayo but lokho akukwendi ukuthi awusakhona kwenda lo msebenzi na ungakayi leCabinet awusakhona kwenda lo msebenzi lo awuthembisa labantu na usuka lekhaya asikhumbuleni lesakuthembisa lamaswati emaswati sathembisa impilo lengcono sathi sitawuba sitawenda konke lokusemandleni ethu kubona ukuthi kushawa imithetho letawenda letimpilo lapho tibe ngcono hayi ukuthi siya eCabinet nakhona kuyafana ngemalungu eParliament lawo kuphela seba entrustwe with more even futhi ke angathi mina emalunga akhathathwa yini ngoba tethembiso nawuvuka nje ungumuntu uthi uya ku campaign usuke khamela kuba lilunga leParliament hayi kuba cabinet minister ngaphandle nangabe khona kolokwatiko lesingakwati wethine lesingakwati ukuthi kuba yini ngoba ungeke uthi ungathifungela ngento lo day prerogative kuyo ukuthi kawende kani kuwe and ngakhuthatha nje malunga ukuthi asendeni le passion ngoba ngicabanga nawe utawungena kupolitiki usukune passion yepolitiki yekwenta impilo abantu bengi asendeni lokho sisite letinduna tembuso ukuthi deliver ngoba ngito lelifuna ukuthi letiphethe le ku executive lapha kwentiwa lama decisions khona thina siphethe lesikhwama landasi ukuthi batawusinabeta nje nyalo nebudget ndunankulu abayichuba iCabinet iyeda nakuvula umnyaka ingosi ivula iParliament beda nebudget asihloleni le budget singabuki lo muntu ukuthi ungibani lo dana le budget asigwabuleni le budget ngelitiko sihlole ukuthi itawenda impilo temaswati tibe ngcono kanjani wena enzaweni yakini la kule budget ubonakala ukuthi tawusitakala kuphi that is what we are sent to do nalele sakufungela anything else bekunene sisuke sesilahlekelwe idirection nasesiyenda mamba angincenge nje malungene eParliament asibuyele nemsebenzini wethu bekunene oversight lesiyidele thina nesitokwenda nje lesitokwenda lokho kuphela Ngosi lukhetho Ngosi luhambe kahle kakhulu lamene nekugcina kwakhona sigcina sesibona nema innovations lamasha nengonyama eziya ku addressa esibayeni lapha ukuthi bese sibona nema app yes kanjalo libandla elapha etsheni Ngosi lisebenzele omkhulu umsebenzi angathini umntwana Ngosi kuleyo nkulumo Ngosi kwaba kuhle kakhulu lokho chawe kwaba nje kuhle kakhulu lesambona RSPP Ngosi akwenda kwaba kuhle nje impela kakhulu le application naye eSwatini TV lama presenters because
lama presenters eSwatini TV lesawabona from esibayeni to asacoverisha lolu khetho nje kwalithatha leli level yalelive yalibeka etulu kwabonakala ukuthi one kude lesikwesabako kude lokuyifihlo konke sikubeke ebaleni two lento yenteka ngebuqotho ngoba lukhetho kufuna kube nebuqotho kude lokufihlakele kude lokwabaganga nemaswati athola lithuba ekulandelela lukhetho kahle dutane kwabade lo sala atifuna athi ngabe kugcine kwendekeni kwagcina kwahamba kanjani. We were taken through at the entire night, especially lukhethweni lokugcina lolukhulu la sayibona khona elukhetho silubuka in real time cishe yonke indzawo even lonke lukhetho sasolibona in real time into lesingakaze sayibona leyo ke ngicela ukuveta ukuthi innovation yawo ingonyama ingonyama ngilokuthi it thinks ahead of time. Ingonyama is almost 10 years ahead of us every time. Utawukukhumbula phela lokho chawe ukuthi iParliament yayilwisa ingonyama nakuthiwa akakhwena ihighway ithi iParliament yakangwane hawu timoto tincane la kangwane yani ihighway ufuna kutakhela yena nje highway namuhla timoto tibulala inyoka kangwane sihlabathi selwandle sesiyayibona buhle behighway ibe ingonyama back down yalalela iParliament lamhla ngabe kuti highway ngabe siyinto yokuhlekwa nanaya i-airport lekusolo kuthiwa white elephant sithi tena siyawungenela ukuthi sichuthelana ukuthi nathi sifuna ukuthi kangwane kude lana kule yakuyele ngonyama ukuthi akubuye la ekhaya ukuthi emahhovisi abe la ekhaya ale trade Africa inter-Africa trade leyayendiwa lesakubeka etafuleni okwakukhulu ukuthi sine airport ngoba ungeke ukuthi umhlaba uthi awuto wakha kakho ubungana airport nyalo noma sifuna kungenela ini siyokhulumisa ini emhlabeni kuyakhulumeka because of that. So nguloko nje lesikudumisako singemaswati ukuthi sinengosi lesicabangela iyanathi embili iyasibona noma sesisala isithwale isifake ejazini hambe nathi bese sinase sifikile sesiyabona sinako lokuhle buka lolu khetho beluhle kwani nje namhla kude asikade seva ngisho no single challenge enkantolo because of le ndlela lokhetho lolwendeke ngayo mama lamna ukugudluta nje inkosi embeleni ndzabeni emgwaco ngangikhona ngishutha dlamle kunene inkosi nayo uhlaba lisoyi lemgwaco na PS Madlopha ithi inkosi benelela ngetani lemgwaco ibe mane ithi 4 na 4 ngalapha wakhuluma ke lesingisi sakhona inkosi technically kwaba njani namuhla nangimalagwane inkosi sesinenkinga sekuyavaleleka ngose ngigudluta lokusho dlamle kunene kuthi silo semhlaba sinta 10 years ahead of us ngoba nami ngangimuva lo Madlopha sitemva ngase ngiyanjinja nami uzathi inkosi yayideka yebo nkosi cha ngiyacela ukuthi umntana inkosi asaselithuba lekuvalelisa nkosi mamba kangibonge neMaswatini isikhathi sawo eMaswati nawe siyabonga nje ukuthi silive sesihambe sefika la sibonga lona lukhetho luhambe kahle singemaswati sibonga i-double celebration lehambe kahle event sibonga nje kubuya kwepundu singemaswati sibuyisane nemoya wekuphilelana singemaswati sekungancukuncusa nje emaswatini ukuthi sichubeke sithandazele ingonyama sithandazele yona leParliament londuna-nkulu nalilive sithandazele nje ukuthi thina chawe uNkulunkulu wathi siyipulpit eAfrica singiyo vele siyeva nje khona lebekahle kusathi hawu sise njengoba kuthiwa sibesithatha uthi nesigabeni sokunathwa kwetshwala eAfrica ingabe sesengiyo ipulpit eAfrica singiyo sifuthi asingeke size siguquke singiyo sitawuba ngiyo imvuselelo yemhlaba icala la kangwane kude incanye la itawucala khona but lokho kutawendiwa abazalwane labatawusukuma abangena endaweni yabo yokuthandaza ngicusa lokho nje eMaswatini ukuthi 2024 is looking very bright for us nomulalela bosomnotho bacombelela uyeva ukuthi kutawuba kuhle nayo imvula liyana litula sambe nje ulima bekunene
kutoba nekudla evene sitondlana nababomakhelwane labatawubulawa indlala sikhona silive lelibusisiwe thina silive sesibusiso asiphileni ngekuthula la singaboni ngasolinye khona sihlaleni phasi sikhulumisane bekunene sibuke ukuthi yini lesingayenda ukuthi live liphile kangcono otherwise siyabonga nje ukuthi eMaswati bekunene aseshito ukuthi esibayeni live afuna libuswe kanje sisetawu libusa kanje until eMaswati asho lokunye ngicela kubonga eMaswatini ngithi sichubeke nesithandaze nebe kunene siyabonga lamne kunene Nkosi ngese Nkosi ukuthi ngase ngiyakuvalelisisa nje kanti phela Nkosi engikhumbula singumfundisi Nkosi sitacela Nkosi mhlawumbe usivalele ngawo umthandazo kodwa singakathandazi Nkosi umntwana Nkosi uthini ngana imbeka kaIsrael ngoba sebasitshela ukuthi eseside ngisho 5 years Nkosi vele seyagoqoda umhlaba Nkosi nawubuka wena Nkosi emabhayibhelini lamakhulu eniwafundzako kuthiwani Nkosi nakulaba lamancane nje mamba kusho njalo nje vele sengiso lesikhathi sekuyahanjwa nawubuka Matthew chapter 24 lapho Jesu atichaza khona letinto ukuthi sesikuphi athi asibuke intimhawu ukuthi siyawubona ngani nabambuta athi siyawubona ngani ukuthi sengiso lesikhathi siyatibona ke letimhawu letimbi nekuvungatela kwemhlaba nenature itself iyasitshengisa ukuthi sekuyahanjwa nalokuvukelana nalokuphola ke kwelithando kubantu lenzondo lesesingiyo lesekuzondwana yona umntala savukela umntwana akavukela umntala wakhe solo timphawu tekuphela kwesikhathi nekucisha nje kwaloluthando lusoluphele ngisho kubazalwane babodwa abasathandzani chawe uyabona nje ukuthi lele besikwetayele akusesiko kwa Israeli ke Israeli vele ungulona uyile roadmap yokuthi siyaphi uNkulunkulu umise yena Israel ukuthi letinto sitawubona ngani sesekuphethene lokuvukeleka kwaIsrael vele kuyasitshela ukuthi sesiya kule mpi yesithathu yemhlaba siya impini yegcina yemhlaba kodwa ke konke kubantwana baNkulunkulu chawe yonke lento it rests only on the shoulders of the prayer warriors labakhulekako sikhathi sitawumiswa ngilabathandazayo uthi sichubekele embini njengoba Gideon wakhona kucela kuNkulunkulu nayibambene ngetihluthu imbi yakhe wathi ngicela ukuthi lilanga lime endzaweni lime lingasaye embili size sicede nganaditha tethu wamlalela uNkulunkulu umuntu lokusho ukuthi uNkulunkulu uyamlalela umuntu uma umuntu acela kuNkulunkulu uma thine bantu bakhe lesibitwa ngeligama lakhe uNkulunkulu simnxusa uNkulunkulu ukuthi Nkosi hawukela nangu Israel incebo yakho lakambita uNkulunkulu ukuthi incebo yakhe Israel asikabitelwa thine kujaja ukuthi Israel wone ini akakoni ini kubani akusiko lesibitelwe kona ngoba thine simkhanza uthi kuAbraham utawubusisa labambusisako Abraham uyawubaqalekisa futhi labamqalekisako Abraham ngeIsrael nawuqalekisa Israel ube clear nje ukuthi umelene nalolu akakushito uNkulunkulu asisho ukuthi thani dumisa ukuthi Israel wenda kahle nakukhona lobona angakwendi kahle however pray for Israel logo is a mandate lesinikwe yona sonke sibantwana baNkulunkulu ukuthi pray for the peace of Jerusalem pray for Israel lencebo yaNkulunkulu ngakho ngiyanxusa nje kubazalwane ngithi asimthandazeleni Israel sithandazele ukuthula thandazele ukuthula eJerusalem ngoba ukuthula kweJerusalem kusithengela isikhathi uthi ngoba chawe lokumcwa kithi thina safuna sishumale livi laKristu etindlebeni tonke temhlaba manje uma lesikhathi seguqutwa kwetinto sifika labantu basengakaphenduki sisehleti netihlobo tethu atikaphenduki kude lesimfuna aphelele ngala kwelithuna angafike embusweni maphakathi so lokudelaya lombuso kubuya kwaNkulunkulu lokudelaya lokusithandazele Israel sithandazela lokuthi adelay Jesu kubuya sitokwati ukuchubeka sishumala livi laNkulunkulu basinziswe bantu bafinyelele ekukhanyeni nekumatini uNkulunkulu ngiloko nje lengicela kubazalwane asichubeke nisithandazele Israel sithandazele nathi silivele eMaswati Nkosi usho sinemanga lamangakhi nje Nkosi emalanga uthi Jesu kude lo wathi lolusuku phela nje usitshela imphawu ukuthi siyawubona ngani ukuthi njengoba uthi nelihlobo naselingena sibona ngani ukuthi sekudala ihlobo
nalapha ke sesiyalibona leli hlobo lethu iyabuya ingozi but ukuthi imalanga semangakhona semancane mamba asikwende kube sebaleni lokho asilufihlela live mancane emalanga inkosi yelizulu seyiyabuya wonke lo ngakafiki esiphambanweni wavuma tono Kristu selithuba lekwenda lokho ngoba le sesikhuluma into yanoma ngabe kukunini manje chawe Jesu angabuya noma ngakunini tonke timpawu the signs lekathi siyawubona ngawo asendekile sekusele kunye kubuya kwakhe lokusho ukuthi sesisebenta on borrowed time ngiyengibekusena ngikhuluma lebazalwane ngithi lala sesikhona khona nyalo asisekho esikhathini sekuthi le bholisa adlala noma kulo 90 minutes sesengcile ebholeni ya 90 minutes sesengcile na extra time nyalo we are on borrowed time yanompembe so wonke umuntu akatehlukanisele ukuthi nyalo sengiso sikhathi ekuthatha Kristu ngoba awusati ukuthi kusetawusasekhona nanje njengoba basho ukuthi kubuya kwakhe yoba njengelisela lelifike ebusuku abantu balele lokusho into la wenteka ingakabhekeki ukuthi sayingenteka lamuhla that's why sisicela wonke umuntu atekhethele kahle likhasikhathi ekukhetha sikhona ngicela ukugcina kanjalo Nkosi amen Again bengosi lenhle kasilibeke lapho lihlelo lapho sikhona people and places sethembe ukuthi nijabulile bangwane kuba nathi kulolu hlelo sethembe ukuthi nasevini lelitako nesikhathi sesifana konindabeni nathi bangwane lesikhathi sisabuka ukuthi ingabe kuhamba kanjani again bendlovu yemhlaba lo mangraveza khwesho wabhuza bengcavete umhlaba wehlane kwevela kubele ngibesimunye ngeshare likaba zidabhuza ligitsela phaka lobamba kwathi kununamphika kamthethwa wayawubikela sendova kodwa ngikhalela bamkhanza kukhuma umhlabathi ngani besuke baqankabala bayalithi labakhanze khona nduna mngayifa kuze jobo libhekethu ulfulgede lo yokubehlana wasiqedza sililo wasigidza indlovu ngesenayo kuindlovukazi inkosi indlovukazi mhlekazi asilibeke lapho nebenkosi lenhle bayethe wena phakathi wena ungangezintaba umqombo nyama esibanda ingani utheseka wethula sengwayo tibiyoni wevakala sikhombeni sikathi lenyama isemnandi kuphekeni ingani yoba mnandi ekoseni khula tholele nyathi khula ndlaliselwa khula ndlamadoda athi mbimbe njalo kwetindiza tembutho esathi defense force etule sibhakabhakeni sakangwane tindize netinyonto kangwane tihalalisele kukhula kwelive ukhulile Mswati iminyaka lengu55 akube kuhle nemfulweni kangwane uvakale inhloko ekhalalisela lona live akube kuhle wena wekunene boya wekutala kamdlulu waseka iqala ke ingoma elisekwane nemambala ingaja yase yamtuntuzela umntwana yase yamtuntuzela ngangezwe isho seyikhuphuka ngenhlokomo lapha ethule esikhaleni selisekwane inhlokomo lethi yavakala nalapha endasenhlambeni ngimatatasela nanga nemaqhawela salala elive lapha endasembanana evakala yahalalisa ngikukhulakela kangwane ngikhula kwengwenyama bayahalalisa bofonono awekutala kwaDuba bayahalalisa nabo maphefu akube kuhle wena wekunene akube kuhle eqathazi labhuza